إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم هذه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لسفيه. فقال عز وجل من Osundai tabaklar var. Hayır, mesleği kanapsı var. Bakalım bakalım. هذا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم. Sevadan nasip ettiğinde bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Kurban Bayramı ile İbrahim Aleyhisselam var. Neden? Tani tamar alaydı. İbrahim Aleyhisselam düşküre. Ultik nedir etken bu İbrahim Aleyhisselam? Neden İbrahim diyor? Başkası İbrahim diyor. Ona Abraham. Nima bo'lsa, qarang nima bo'lsa. Shundan balam buha, ulum buha, ular ballari bo'lmaydi. Ulum buha men uni qurban berdim degan. Namlar ballari bo'lgan bet endi shukr etgan kishiga Alloh taolo shu ustab beradi. Tilahata urama, tilamatul urama ala ber Alloh taolo. Shukr etgan To'g'ri bo'lsa bir maqol bor edi. Idot bagat uqava deylik mnoga. Akam xvataydi. Shukr etgan bizga Alloh taolo beraydi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Basir, Al-Kafir, Al-Rafiq, Al-Mu'izz. Yok, very hello. الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hatus ada besar bar nih kan? Ini hatus. Itu kan bar. Ternyata besar bar. Sulaydan. خلاص ورا ليش تسقطنا غبيت بار انا فيديو غتشري Aşk ile. Maşallah.
Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli avlaslar, kiren konaklar. Ötekilerle kurban gayet bayramına kutlayayım. Allah Teala'nın izalı olsun. Köp kişiler kurban saldık bitindi. Kurbanlar da Allah Teala kabul etip alın. O kurban bitindi bizde Allah Teala yakın yolu bitindi. Allah Teala yakın yollarını işlerine gindi. Allah Teala bizge havaplar nasip etsin indi. Şöyle mana şöyle birge olayık mana. Aşağıda işlerge mana apaylarga yengelerge rahmet indi. Bütün kurban salanışlar kabul etip alın Allah Teala. Şöyle bütün imanla Fatiha bilen başlana bitindi. Yoksa kadar sen Fatiha bilen Fatiha surenin başına vereyim indi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kur'an ayetlerin. O kadar ki Cenab-ı Hak seklerimde gafu edip onun rahmetine kabul et. Asıl bu nedir sevaplarının bütün alemge rahmet için verilen Peygamber Muhammed Mustafa'ga sallallahu aleyhi ve sellem. Hem onun gayle azaların ruh şeritine iştirhangine. Tabi dedem Gâ aleyhisselam ana ve havaga. Tabi dedem Gâ aleyhisselam Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yerine gelip bitken bütün peygamberlerin de gabitlerin zahitlerinde hususlar bildim. Mümin bunu etken bütün ata sayına bu arif iştirhangine. Şulay buldan doğam bitken bütün arafların iştirhangine. Rabbim onları noktalarına gınaqdırlıqlab qabr azat edip orada maqamıştırhangin. Amin. Rabbim bizning ki rahmetin bilen bizning de gınaqtar biderliqla. Bu dünyada Allah'ım ahiretleri izgi maqsadlara yaşayan nasip et. Rabbim bu dünyada yaşayan vakitimizde bendelerge muhtaç etme. Amel, ibadet hem hayri ihsanla yaşayan nasip. Kendilerine selametlik, kendilerine tanıslık bir. Көңіл һәм маңлай күҙҙәребеҙ аз. Баштарыға зирәк зиһин үткер фекер, камил аҡыл, күркәм холоҡ, йомшаҡ фиғел тулы иман бир. Әхирәткә күскән ваҡытыбыҙҙа иманыбыҙҙы юлдаш ит, бәғләт үлем бир. Аманат яныбыҙҙы биргәндә, йәнәтеңде күреп рәхмәт арсынатлыҡ тапшыра насип ит. Ҡәбергә барып ингәндә, һорау япты еңел биргә. Һәм аҙаҡ ҡәберҙәребеҙ йәнәтен алырға насип ит. Эй Раббым, шу салған ҡорбандарыбыҙҙы ҡабул итеп алһын Алла Тәғәлә. Шулай уҡ шунда Алла Тәғәлә ҡорбан салыусыларға, ошо ҡорбан ашын ашыусыларға ла рәхмәт бәрәкәттәр биреп торһон. Эй Раббым, ҡорбандарыбыҙҙы ҡабул ит. Алла Тәғәлә ошо ҡорбан бәрәкәтенә беҙҙең гөнаһтарҙы ярылтмаһын. Ошо киләһе йылларда ла ошолай матур итеп бергә жиналышып утырырға насип итһен. Намаҙ уҡыусылар Алла Тәғәлә күбәйһен, беҙҙең арабыҙҙа еңгә килеүселәр күбәйһен Алла Тәғәлә һорайбыҙ инде. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمغفر أستغفر لنا ولكن لسائر الجماعة المؤمنين والمسلمين والحمد لله رب العالمين. آمين. قبل شهيدين هذا صدقة ترتمتين. الله قبل توب لنا سبيته. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعد كذا.
Udah udah. Ini kan dia. Tabak untuk tenda dari apa itu? Ini kan ini kimi ini. Ini berapa ya? Oke. Yuk minum minum. Jogan. Ada lagi. Ini tabak lah bir de baktım. Yok. Tamam. Обходичка тут ракрапала картине. Abla da mine bayağı. İki porsiyon sağladı. Burada yengey. Kendine. Her türlü Kuatı değil. Karaya baksanıza. Ölmeyin mi? Bu marta tutmaz. Bilmeyin şu. Ben mine bay koyu bak. Ninde? Herke? Nasıl payı verdi? اللهم ارغد نعمتك دائما اللهم زد نعمتك كثيرة بحرمات سيرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rahmat bu tarafa gala. Alhamdulillah vessalatu vesselamu ala Resulillah. Mana emmagat hadir bitne mana bugün kurban gayet ötkärdik. Kurban aşağı başladık. Kurban aşağınar. Elhamdülillah mana kurban salawatlar Allah Teala'nın kurbanların hesaplarını berhen indi. Allah kurbanların kabul etip alhan. Şulay aşağılar gala Allah Teala özüne bereketlerini berip durhan. Şulay yıl hayın şaytып Халык көбейгәндән көбәйә, әлхәмдүлилләһ, Курбан салучылар, урда тусалар көбәйде, Аллаһка шөкер. Ислам дине яйлап кына безгә инеп китеп бара инде, кабаттан. Онтылган коммунизм вакытында онтылган имәләт кабат тәрбияләсеп, ярап үтәдә иншалла Аллаһ кыламай. Намаз әһелләре итен көбәйде бездә. Бүтәндә итәләр инде, Аллаһ Тәгалә кулында инде, Аллаһ Тәгалә безгә харага гара инде. Аллаһ Тәгалә әйткән бит, "Мия бер адам һәм икәде бәһәрем икәде матага югырып кирми" дигән бит Аллаһ Тәгалә шуга. Eylab kişilerdi ürkütmeygene İslam dinini yaylab anlatıp kişiler şulaydı namaz ahilleri bulup gittiler kurban salları buldu bitinde elhamdülillah ultura bilik vallahi nimer ummanı bitinde bizim unturgan nimeyi bitinde yara şuga mana hazır var aldı kurban kabul etip alın şulay bunu şu avlubuzda İslam dinini nıg etip tamiriye bitip mescitlere isi dolu namaz kuşları ol haymahan için bir mescitlerge nasip etindi bileyim indi. Bu mescitlerde de madurlar diye uyuldu işte iştep koyular nasip etindi. Okullar baş devam ettirge bu nasip etindi.
Шул инде менә авылларыбызда яшеллеккә күмелеп менә хәзер матур Корбан гаете менә көннәр матурайды. И халык та менә әүдем генә килеп торды. Шулай яйлап авылыбызда иман кайтып, күбенә бездә шул теге Рамада һәлләре булып, Рада тушлары булып, Алла Тәгаләнең ризалыгы өчен, Алла Тәгалә кушкан гыйбадәтләрне үтәп, Алла Тәгалә тыйган вә тыйлып яшәргә насыйп итсен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله